Hello guys, tunya hi ka channel a hong lu na ka video sim ka video hin upload ho comment hin bol ho reply na ken wall ki de hin tu a hi athum ve chan avel thum chan na ditaya ama sa penal bodo ate ka bol la ta video ka sip reply in bol ho e comment na hin ho reply na video ka hin sip ho te a comment bol ho kan reply pe jing hin na ka hin dol bul pe jing hin tu a kan dol bul ki de na ngai ven tu chunga hi Facebook langa wang kahin upload tapon YouTube langa bo hitan YouTube langa comment pe bo kahin upload ya kahin dol bud de hin kahin reply de hin so load tai hin ngai win mas pe na chi le Julie khong sai ka vet nom ji e ki pe so pi nang jong kahin vet nom me to mi sing son haugin ama hin hi le good video hin te thank you so mi ama hi support mi ta khan hi Khat ki le thang boyfriend ki ai sang boyfriend ki a good va si thank you so pi abana hi ki na hi le athem raw nice video hong ma chal jingo uwa si yenge ka ki pe so pi na sei gui lung hen nang dong hong ma chal jingin khat hi ki le lam kholen tu sei na them war le so pi hung ma chal jingo ta ki pa e them ne sa je en so pi nang jong hung ma chal jingo user hi ki le wa boras ne sin hi je nge yar nang jong ne hi je nge neng boy ni na sticker Benjamin khong sai khat baby achu camera maya dul ki wa naga ki ti chula mi sal ki wa alo levet nom na acham kim thei poi dul ki wa ga pi de o ma ani sol ki na achil user nr6 hi ki le tu lai medium ho chu mi ka phajo poi tin he chu wa si di inte na sei chu so pi mi phalel ho bo ki dem no me hlang pi atam zo in na dem thiam za ki dem long zom thon na aba na ho chu kan reply back ki tikin tol su back ki de na nga jing aba na ho kan reply back ki de hin ana nga yin mang ko sei bai te wa si ma hi ji bo ve hong ma chal jingo wa si ki pa ba le he o so pi nang jong ma chal jing mkzr he le ka kho ba gol hang kul khat ni kilo ta be amin chu he sim akum som nga le nang to zo na kilo mai the he ma ta chun mi hem ta ki kilo le pha yan chula chi chin ku ki one day go na ching wa le ka dia mi don bot na thep so ta ki pa e so pi nang be en ching nei sa jen user zi6qx hong ma chal jingo henge so pi nang jong hong ma chal jingin joseph hong sai ne ki su wa le thank you so pi nang jong ne ki su then joy min wa si vet nom nom ji wa le thing le bol ha wa le te khun siki no ka ngai nom ji o kan sa ki de he thing le bol aha vale ha le zong le bol lo thi lo comment in bol je in ka video ka hin sa pi so pi cha ban hi ki le hat nu chang san no hoi che jing te full support thank you ki pe so pi nang be en hoi nei sa che jen khai nei the ma te hong ma chal jingin henge so pi nang jong ma chal jingo ai upau nyaw hau ki ko ben hin sim ki diute ngai ben mi hoi mo se ho hin na limu hin ta do bo ni ki be ole a hoi mo ena ti ho sang a se hon hoi mo zo mai the u a he ke YouTube comment na jong hoi mo ba le nei ti u bin ko hoi mo le nei hung hoi sa bo ke jong ko hoi no mi a hen pa the nin
te bukim sela e siam zin hoi mo ki sa po ye ba si lung nya on hoi mo e ti hon hoi eni sang hoi mo za mai te ki bele mit leng ana ani soi zong an du e hin na upau nya chu hi e ho nam sungwa dinga pin thang ta enam pi kinep na the upau nya em pau nya win komena en til kho ni he ananga yo win adi mo mo nge ma sei chu alung thi mo ba ho ke ba hoi isa wa ka ge le e dem hoi mo en to cha he ban comment ho reply back ni ke te na ngai win ban na chi le han cha hau ki ha han ti chu nge ye ka ki pa e ngi na sa je in khat he ki na he le dynamic tutor sura tum ta sa tra se ki bol ngap han ka ki bol he cho do min lo na mit lum pi la ni san kaw ting na var jin dom ji ha nang wo ta se ge le ki pa o ne thang ne khong sai ko asi ki pa me ke comment jong ne in reply pi je in dam sel se lo ki pa e nang jong comment ne in bol je in so pi thang ne khong sai ba nai e ki id skip channel skip gen any pi hoi mo hon na hon ki ba chel honi na ake ba hi kana hoi hi le nang chu e hi hoi hi zong la chun kho lo hi za aji chun nang chu ala sa ni ta na he za ha chu bana nang be sun na hoi le pa de ya mim ching mit na kaw sa la lap ji teng ka azol to no kilo ji e mis no a pe nang bon ka azol to kilo hin sa ji ka mit ka kaw sa teng ki pa mi hai nei them mate na a hi poi ka reply na zo a hi o zam ki pa me boy jang chong loi ha them me thing ha sa pu lo jem le nem ha them nu thang yo ha chan chi ta comment ho chu e kan sei nom ki chu le tu a ko na hi kan sei nom chu comment hingi lo in bol ho ka reply lo tai comment pha pan bol ho bo kan ka hin reply tai na chu ni ke he ni so te ho acha kan sei nom aba jong in bol bo be di hin chi e ne vet long pe ben lang comment la sei nom pin ne wa sei lang reply no video ka hin sem ki hi o so te anom na chi wa nom te ne beta bin chi ka video ka viewers ho